Reka twongere tubasuhuze shuti bavandimwe bakunzi bara Defense TV, nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ariho hose. Mbahaye ikaze mu makuru azindutse muri iki gitondo. Turi ku cyumweru tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 umwaka ni 2025, tukatugarutse mu makuru yacu ya mbere yo muri iki gitondo. Amakuru azindutse agezweho mu rusange, n'urugamba rukomeye cyane rukomeje guhuza impande zombi n'ingabo za leta FRDC ndetse na M23 bakomeje guhanganira mu bice byinshi bigiye bitandukanye bigize kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwariko mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu ahakomeje kubera urugamba rukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyifatanyije na Wazalendo bazindutse bagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23, aho rero bagabye ibitero hano muri Kaziba, ibitero bitunguranye cyane byari bigiye guhitana abatari bakeya kugeza amagingo aya rero. Ibi bitero byari biteguwe, ibitero navuga ko ari bitero karundura, byanapanzwe bikageragezwa gushyirwa mu bikorwa n'aba basirikare b'u Burundi. Ndaje mbabwire uko bigenze muri aya masaha ya mu gitondo uko urugamba ruramutse. Ni kuri iki cyumweru n'ubundi mu masaha mu gitondo, n'ubundi mu kanya gato saa 10 n'iminota mike cyane, ibitero karundura cyangwa se ibitero karabutaka byari bimaze kugabwa kuri abarwanyi batwirwaneho. Ni amakuru kandi akomeye cyane tugiye kubabwira ko mu bice birimo za Warikare naho humvikanyemo amasasu akomeye cyane, ariko kandi turababwira kukuza gusubiranamo kuri hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero bikuvuga ko hari ibyo batari kujya imbizi cyangwa se ibyo batari kumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero ndagushishikariza kureba aho hasi handitse subscribe, niba utarakandaho warangiza ugakandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya, uzajya nyine ugenda wumva tukomeje kugenda tukugezaho mu buryo bugiye butandukanye. Nge nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Ni ibyishimo kubana namwe, n'undi mugisha tugiriwe n'ubuntu bwo kubana namwe kuri iki cyumweru nyine. Ubwo rero usabwe gukanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya. Ndagira ngo dutangire amakuru yacu, ariko aya makuru yacu noneho tuyanzikire neza hano muri Sud Kivu. Tubanze tubabwire operation z'urugamba ruramutse. Ni ibitero bikomeye cyane byagabwe n'ingabo z'u Burundi kuri uyu mutwe wa AFC 23 babigabyeho. Byose rero ugiye kubisobanukirwa neza cyane gatanu ukuri kagenzi ikako. Nkuko nabikubwiye dutangira, nakubwiye neza ko ingabo z'u Burundi zirwanya uyu mutwe wa M23 muri iki gitondo cyo ku itariki ya 3 ku saa 11 za mu gitondo. Ibitero karundura cyangwa se ibitero karabutaka byari biramutse bigabwa kuri bano barwanyi n'ubundi ba M23. Ibitero rero by'abasirikare b'u Burundi bigabwe kuri M23 byari bigamije kwigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye, tumwe mu duce M23 yigaruriye tubarizwa hano muri Sud Kivu. Ariko ibi bitero bikaba bisize bisa nkaho nta kintu begukanye, bibaye mu kanya gatoya agatambutse. Akaba ariyo mpamvu nanjye mise negura mikoro ati reka mbabwire uko byifashe nuko biramutse. Amakuru angezeho none ahangaha, breaking news, nuko bino bitero bibayeho ahubwo bisize AFC 23 yicecekeye. Abasirikare b'u Burundi barazamuka baguma kwirara, baraza bagera hitwa Kaziba, bagera bitanya ahantu bita neza cyane hano aho bita Ruvungi ndetse no mu gace kitwa Bwegera. Barakomeza bajya ahitwa Akatogota ndetse baramanuka hepfo Ruvungi bakomeza muri Plaine de Ruzizi, aho bari bateganyije yuko bashobora kuza kuhahurira n'abasirikare bayi mu 23, hanyuma bagacikirana bagahangana ku rwego rwo hejuru cyane, ariko bikaba bitabashije kubakundira mu buryo kibabitekerezagamo n'uryo bari bapipanzemo. Operasiyo zabo zikaba zirangiye zipfuye ubusa muri amasaha mu gitondo, bitewe no kuba bapanze ngo operasiyo mu buryo butari ubwa nyabwo. Amakuru avuga ko kandi bino bitero byaramutse bigiye kugabwa kuri bano barwanyi ba 23 byari bimaze iminsi bitegurwa, kuko byari birimo ubuhanga buhanitse cyane. Aho rero byari biteganyijwe yuko bishobora kuza gusiga uduce turimo na za Nyangezi hafi na Bukavu twigaruriwe n'iki gisirikare cy'u Burundi. N'umutwe udasanzwe w'abasirikare b'u Burundi bari muri ba basirikare batagaragara. Nyakubahwa perezida Felix nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye yavuze
yavuze ko afite igisirikare kiboneka ndetse n'ikitaboneka. Aba rero ni bamwe bataboneka yari yohereje, ariko bakaba barukubiswe ruhenu n'aba barwanyi n'ubundi batwirwano cyangwa se bayi mu 23, aho rero bikekwa ko bano basirikare bari baje kugerageza uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose ngo barebe niba hari axe bakigarurira, ariko n'ubundi biranga. Ibitero bibayeho muri iki gitondo rero bibaye ahitwa Ruvungi, aho byazamukaga bisatira agace kitwa Bwegera. Utu duce twombuka ari tubiri bikaba bikekwa ko dufungiyemo abasirikare ba M23. Ibi rero bikaba bibaye ikibazo gikomeye cyane hagati ya AFC M23 ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi FDNB, aho rero bari biteze ko bashobora kuza gukuramo M23 muri bino bice, ariko bikaba bitagize gute bitabakundiye. Amakuru ari kutugeraho avuga ko ibi bitero bibayeho byatunguye M23, ariko ku bw'amahirwe bisanga n'ubundi AFC M23 iracyari maso, hanyuma nyine birangira bacakiranye ku mpande zombi muri iki gitondo. Kugeza amaginga yaracyumvikanamo amasasu, aho rero bino bice n'ubundi bitarurigarurirwa n'iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, by'umwihariko FDNB. Bikaba rero bikekwa ko isaha ku isaha bano basirikare b'u Burundi bashobora kuza gukuramo tuno duce, ariko reka tubihanga amaso tuze kugenda tureba. Gusa amwe mu makuru akomeye kandi ifite nizeye neza cyane 100% avuga ko ibi bitero nubwo byabaye ntacyo byahungabanyije ku mutekano w'abaturage ndetse no ku mutekano wa AFC mu 23, bitewe nuko nyine mu bice n'ubundi bagabyemo ibitero bano barwanyi bayi mu 23 bari babimazemo iminsi, nubwo babatunguye mu masaha y'ijoro, ariko bano basirikare nabo bazi kurwana kandi batojwe ahanini kurwana amasaha y'ijoro, kuko ari rwo rugamba rukomeye kandi narwo rugamba rutuma mu 23 yigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nanone yo ku buryo bukomeye, amakuru avuga ko ahitwa Bwegera abasirikare b'u Burundi nabo bagize gutya, baravuga ati ntago tugomba kuripfana cyangwa se kugira ibyo tudakora kandi tubyemerewe. Baravuga ati reka rero natwe tugerageze turebe ko twahangana na AFC mu 23, hanyuma abagenzi bacu baraza kudutabara, natwe tubone uko tugira gute tuva muri zino axe dufungiranyemo. Barangije rero bagaba ibitero bitunguranye kuri M23, ariko ndababwiza ukuri ko bino bitero bibaye ngo bisizeho ubwo iyi coalition ubwayo nyine ihangana. Gusa kuva ku munsi w'ejo kugeza maginga yangaya byasaga nkaho nta rugamba rukomeye cyangwa se urugamba rutinyitse dushobora kuvuga ko ari urugamba ruhambaye rwigeze ruba hagati y'aba basirikare bo hagati y'ibi bisirikare byombi, cyaba igisirikare cya M23 cyaba n'igisirikare n'ubundi cya FDNB. Bakomeje kujya bahangana n'ibyo, ariko n'ubundi ntawe uratsinda undi. Amakuru kandi nanone aravuga ko hari ibitero biramutse bigeragezwa by'abamerceneri babarizwa hano muri kano gace n'ubundi na gace kabarizwa hano muri iyi axe ya Kiriba. Hano muri Kiriba rero hakaba naho havugwa ibitero bikomeye cyangwa se ibitero bihambaye n'ubundi byageragejwe kuraswa kuri bano barwanyi ba M23, ariko bigasiga bano barwanyi bitwaye neza cyane gatanu ku kagenzi kako, hanyuma babasha gutsinda iyo coalition ndetse no gusubiza ibyo bitero inyuma. Navuga ko ari bitero karundura n'ubundi byari byapanzwe tena binageragezwa gushyirwa mu bikorwa n'aba bamerceneri. Andi makuru avuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera ku bwishi, kandi ari nako bapanga operasiyo zo kugaba ibitero kuri M23 zikomeje kwiyongera zerekeza hara mu bice by'Imurenge, aho rero haherereye bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Bikekwa ko bano nabo bashobora kuba bagiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo habayeho kwihuza kwa Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi mu bijyanye no gucyura impunzi nkuko M23 biri mu byo yari yasabye. Hanyuma baravuga ati rero kugira ngo tubishyire mu bikorwa reka tubohereze, ariko bemera kohereza impunzi ndetse no kuzirukana nabi babigerekaho mu gihe bari aho bari kubohereza aho bagomba kujya bwaho nta mutekano uhari, kandi n'ubundi bagenda baragiye bahunze ikibazo cy'umutekano. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho rero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ngomeje kugenda mbakurikiranira neza cyane gatanu ku kagenzi kako uko urugamba ruza kuba rugenda rugira gute rwitwara
nanjye ndahabaye neza cyane, ndaza kujya mbabwira nyine uko biza kuba bigize gute byifashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru kandi nanone akomeye yo ku buryo buhambaye cyane y'ibitero bikomeye cyane n'ubundi byageragezwe kugabwa kuri AFC mu 23, haravugwa umutekano muke cyane mu duce turimo nka Nyangezi, mu duce turimo Sange, mu duce turimo Kaziba, nanone haravugwamo umutekano mukeya cyane. Bivuga ko tuno duce twigaruriwe na AFC mu 23, ariko tuno duce n'ubundi tukaba tugikomeje kugenda twumvikanamo ngamasasu rwose, ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bihinduka ibindi cyangwa se ibintu atari byiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru akomeye nanone ni breaking news saa mu gitondo, amakuru ari kuvuga ko mu bice birimo Katana naho hakomeje kumvikanamo urugamba rukomeye cyane rero, aho bikekwa kuno mutwe wa AFC mu 23 n'ubundi waramutse ugabwaho ibitero karundura cyangwa se ibitero karabutaka n'ubundi cyangwa se ibitero simusiga byageragejwe n'ubundi n'abana barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bano Bazalendo babarizwa hano muri Katana baturutse mu mashyamba ya za Kauzbiega ndetse nahangaha hano kuri kino kibuga cy'indege cya kibuga cy'indege cya Kavumu. Ahangaha rero baho bashakaga kukigarurira, ariko kino kibuga cy'indege kikaba cyababereye ibamba. Mu mujyi wa Bukavu naho haravugwa umutekano utari mwiza 100% cyangwa se umutekano utizewe, bitewe nuko hakigaragaramo ibibazo by'ubusahuzi bukomeye n'ubundi buba bwagiye bukorwa na za Wazalendo. Hanyuma andi makuru akomeye nanone nababwira nkiri muri breaking nuko hano mu mujyi wa Goma hafashwe nanone abandi bamwizi cyangwa se ibindi bisambo bigeze kuri 2 byakekwagaho kwiba ndetse no kwica. Hanyuma hashyizweho kandi ubutabera bushinzwe gukurikirana abantu nk'abo. Aya makuru muze kumbwira uko muyakiriye. mu 23 yaba yatangiye gushinga abayobozi bashinzwe guhana abakoze ibyaha by'intambara bose nta numwe basize. Bivuze ngo rero bano barwanyi bayi mu 23 nyamara byanyabyo igihugu bamaze kugicamo kabiri, kuko ntago wabona umutwe w'inyeshyamba wigarurira kace cyangwa se ibice ngo bashyiremo ubuyobozi, nibarangira bashyiremo n'inteko, bashyiremo n'ibijyanye no gucira imanza abandi, by'umwariko ku bijyanye n'iyi ntambara yabaye, bigatuma abantu benshi bisanga mu bikorwa bibi by'ubusahuzi, ariko kandi akenshi ugasanga ntago babikundaga cyangwa se ngo babe mu buzima busanzwe babe barabikoraga, ariko kubwuko habaye intambara nyine nabo bakavuga tereka turebe uko twigenza. Hanyuma andi makuru akomeye cyane y'ibitero byabayeho kuri uyu munsi muri iki gitondo ndi kugenda nakira, biravuga ko muri Masisi ari umutekano kugeza amaginga ya nta masasu ahambaye arumvikana, ukeretse ahitwa mu Kiyengwa ndetse na Nyabyondo humvikanyemo amasasu. Nta handi hantu hano muri teritwari ya Masisi harimo kumvikanamo urugamba. Ubwo rero njye mbabwije ukuri nta kundi kuri kuba kudasanzwe usibye uko nta bitero bihari, ku buryo ki dushobora kuza tukavuga hano ngo ibintu byakomeye byacitse. Nta byacitse, kubera ko ibitero biri kuba bisa nkaho ari bisanzwe kuri uno mutwe wa AFC mu 23, kandi bakaba bazi neza cyane kubyitwaramo neza. Hanyuma andi makuru akomeye cyane gusa nahitwa Nyabyondo naho harimo kumvikanamo urugamba cyangwa se amasasu menshi cyane. Ahangaha rero hari Wazalendo zo muri APSRS zo kwa Janvier Karayiri babakomeje kugenda nyine bagerageza ibishoboka ibyo ari byose ngo barebe niba basubiza avasi inyuma za M23, ariko bikanga, cyangwa se barebe niba babakoma mu nkokora, hanyuma akabaho gucika intege kwaba barwanyi ba AFC mu 23, ariko bikanga bikagenda bihinduka ibindi. Hanyuma andi makuru akomeye nanone y'urugamba ruhambaye rwabayeho ni ukuvuga ngo hano muri teritwari ya Walikare naho humvikanyemo urusasu mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi ahanini biyobowe n'aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, Wazalendo, Musenyatura, FDLR ndetse na Maimai. Ibiyozi bishambuke zo zibarizwa muri za Uvira muri za Sud Kivu. Ahangaha rero ni za Musenyatura zino z'abajenosideri n'ubundi nabo rero bari gushaka kwifatanya na leta Kinshasa kurwanya AFC mu 23,
ariko nkaba nakomeje kugenda mbona byababereye ibibazo bikomeye cyangwa se ibibazo bigiye bihambaye. Haravugwa drone ikomeye cyane yiriwe izenguruka mu Minembwe, kuko n'ubundi mu makuru none nakire report imbwira ko indege ya drone yongeye igahaguruka. Birakekwa ko rero iyi drone ishobora kuba iri kuza kwikatisha muri zino ce, bitewe nuko hari umugambi karundura bashobora kuba bafite mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bo kuba bakoresha Sukhoi cyangwa se n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye barasa kuri bano barwanyi batwirwaneho bazi ngo babarasiya aha n'aha. Bivuze ngo rero urumva ko ibintu babikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mushobora kuza kumva neza cyane uyu mutwe wa AFCM 23 ibintu byabo banye ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma ndagira ngo twihute n'andi makuru ahambaye nanone y'urugamba rwabayeho kuri uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire yuko hano muri kano gace n'ubundi ka Nkasa angani muri teritwari ya Warikare ndetse na hafi naho bita Kabasha, hano hakaba haberemo aho bita Nkasa ndetse na kandi kitwa Kabera. Utu duce twombuka ari tubiri twose twumvikanyemo amasasu muri iki gitondo, amasasu ku rwego rwo hejuru y'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi, plutôt za FARDC ndetse na Wazalendo, aho rero bari kugira ngo barebe niba hari ibyakemuka, ariko bikaba byakomeje kugenda bihinduka ibibazo. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nanone mbafitiye y'urugamba nuko AFCM 23 yasubize avasi inyuma n'umundi z'iki gisirikare cya FARDC. Hanyuma rero breaking news zari zo ngizo, mu kanya gato ndaza kugaruka mu makuru ku buryo burambuye. Ndagusaba gukanda kuri subscribe utazajya ucikwa n'amakuru nkanga nzagenda nkugezaho. Je nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Dusubire mu makuru yacu ari buze kwakurikira. Bye bye.